Jana, kakšna pa kje vremenska napoved, glede na to, kako visoko ste? Vremenska napoved je super, zelo dobro se vidi, skoraj da brez oblačka lahko rečem, temperature so zelo prijetne, skratka mislim, da bo tako ostalo ves dan. Pa kaj te ni nič strah, ali kako delate gor? Ne, nima nič strah, vse je v bistvu lepo, čisto mirno, termika je ravno prava, vetri so ravno dovolj hitri, skratka super je. Ne me zabavati, stara, pa kako delate s tem Pilatusom? S kakim Pilatusom, o čem govoriš? Kaj, niste v Pilatus, ali kaj, ali to? Ne, jaz nisem v Pilatusu, jaz sem tule v motornem letalu. Kje? Ja, tule se peljem v motornem letalu, narobe gledaš, Janko. Tule spodaj si ti. Pa dej nekaj, ti si v hangarju. Rad bi bil metulj. Antena Štajerska.